which is representing Ikaroa, Kahunungu ki Wairarapa. Unfortunately, I haven't got a complete list of the order of the items. Their choral number is Ka Hikoe au ki te atua. Their traditional item is Turi Turi Wara Wara. The Waiata Ringa, Ko Taku Whakapapa. The Poi, Whetu o te Rangi. And the haka, which is an original composition by I Tamepo, is called Tu Tangata. I hope Kara Puketapu is here. Right, let's welcome Kahunungu ki Wairarapa.
ke ke te maunga, o tō maki makaurau te iwi, ti hei mauri ala. E ngā iwi, e ngā mana, e ngā waka, e ngā hauepa, tō maki makaurau. Waka homoni ki ware lapa, kei tai mihi atu ki a koutou. O reira, hei koneira. O rātou te hunga mate ki a rātou. Haere ranga mate. Haere, haere, haere. Ko tātou te hunga ara. O mihi nui ki a koutou. Me te aroha. O reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Well, I'm sure you can do better than that. Let's express our appreciation for the presentation by Ikaroa B. Kahunungu ki Wairarapa.